executive member badai yakatna lebo khasil sasamos district council ki HDC ba Victor Raniu loong baka executive committee kampeteng shu yakajing ai lebo license yakaniu la juba phalo kajing kli bolon ra du MDC nak liang persha ba Gabriel Walang MDC kanong ston hakanta kli jingkli hakasining kong ka dorbat lang jong ka yeng ba to ang ka council haka pratrik unai wieng arajar arpuai haba kli ban rap yakasen jam ba executive committee kala sim mani kren ba sarkar jala bolon ra biang yakajing ai lebo license kandai lang baka council ba Victor loong ba menteri badai yakatna lebo sarkar jala ulakhot ya ubat usi am ban yakran ulai thu ba menteri sarkar jala ulong ba kani kajing ai lebo license kadai ke benta jong sarkar bat ka KHDC kamla shu wala ka executive committee kala perkhat bendang yakran yakani kam. Will the executive member in charge be pleased to state whether the executive committee continues to issue labor license? The jawab along no sir. Rendai ngai ba kani kadai ka subject ka labor kadai ka bodon kam. Ya nakalian ni person sarkar umat bakala mudan penduk ya kalau boleh license kepada ina po ka district council dengan suku abdeli dah ia mencaj ke ki step to reflection hawan yakran bak sarkar hawan banwan ra yang ya kami ka labor license hapo ka district council. Right sir, Mr. Chairman sir. Hadin ba Minister in charge of the state will cut any support secretariat the cut but the CM within the room but il a only in charge of the subject already in the state government in la sure an issue at the level license at the level 3 so having the in the level PC yang sesuatu cut dan cut yang mereka Masuk awan Mr. Chairman sir, Deputy Chairman sir, bah kadau kebaga state government ka sino ya kami ka department labor banai labor license ya ki non tribal kita khayal ki bawan treasure kami ko jalan nomor itu bakari kali ka schedule area. Te halor kanu rin kebaga sarkar ka sino ya kami ka jinga ya ki labor license sa ki bargala. Mr. Chairman sir, kumala batayan ang khidmat ba minister in charge bagi jaga labor na state government ila khot yang aku dia in charge ng labor sangkat bagi CM badon duram but ila ong ba kani ka subject condition ng district council kalau dia the state government ke sila day kan sange ada dia kani ka ding ai labor license kani ka lang ding kontrasa napit ka ai ka nongrin ba minister in charge ng condition ka subject yang ka district council kalau dia yang state government di layo itu juga lagi dia in charge bamdan kalau gadawal sebagai ahli baka state government ke penduk no ia ke district council ke kami kalau dah kalau ngomong tak kemudian sah ke tu kalau persa ini kalau ini dan kambal saya kalau dah nak kalian ke jongi in charge ia in charge jumlah orang juga lain ikut mana ba kalian yang CM rồi dan langsung kuat hukum hukum kalian jadi kuat ban fit ni kene ông cái cái đau lòng bằng mình penduk cái bendan ke nongrin maka đau Mr. Deputy Chairman HBD berkenika tentang maskuatan pensai dan kuat kami kita jing ai kini ki level license hani apa district council ketuni kamdan haka jing shisha kamdan haka six schedule lani hati ai jongka council bangin ai direct ya ka level license tenrei kajing issue ya ki level license la she withdraw lani la she sot na ka act kabangi ong ka trading rules and trading by non-tribal regulation act kabamut harajing adai bagating ai ki trading license ya ki priu ki ba bawan na ba te kadon ko ka kentien ha kanika act kabayadai baka ting ai trading license kabangi ong ka service te de halor ini benta
ba la Shna ya ka jing ai ya ka level lesson da ka ba ni pensiong no rendu ya ka service ka ba ki briu ki bana bar ki wan ban pre yang ni te kuma pitip ba ka kanika rules ka act kadai ka ba ila Shna hi da ka council ka ba hadin ba ke Sarkar Meghalaya apa dan sian kalau ada wanra ya ketuka Labor Act ke bakma ladang ngambakla ki angka Migrant Labor Act ke hadin melawan ra ya kini kena kalian ke Sarkar kong ba kan isu nak maka ya kini labor license ke nak kalian ke jumi ke council nilak penkriak pada kawai kan hadin baka Sarkar jelah kala penyat no ya ke jing ai ya ke labor license tingila amen ya ke tuka act ke jini ke pengiong create by Trading by Non-Tribal Regulation Act hakaba kadon kawai ke kendon itu kalong ba kini ki labor shua ba kin apply ya ke labor license ngiyong bakidon kam ban yo ya clearance certificate nang ina po council pe ya kani irang nila adat warra apa ka house no try ya kemau ya ka amendment kani pe irang up ya ka asen jong governor pe kani kalong ka dipercaya na kalian kesunga nama bangin 4 don ni nakala ka jong ka labor act nama ni kani sisot maka ni ka at kebangidan kebangi ai ke kriminal ke kitri kenapa kani kabut 5 sibul ya kadis konsul ni ada Sarkar ke sabi di ini penong ano simno katangan suyahat te sepakit tu biat ada kani ka clearance certificate kandan ni amka jinsiu nak ni liver tiba wan but nomor bang ong balai ke jinsiu nomor ngangit baka revenue ni yo nak kali bodi te letala ra strip no isimno ngai kan ta ke revenue ni dan kete temu ban dan nan tradisi na community la dat di seman ya ko kandan te piso kadon lat ne banginya bu de ka fis ne nama kan ta bahaya ta ayo pakot ke disi pangcil Hoi kembang lah coba mantan ngomba kandan ka fis Deputy Chairman Sir ngaswa ban suplemen halor ka jingkeli belawan ra dari MDC na Nongson aku mentit na yami charge abaka labor license la sha shimno ka state government katno ka revenue ka du ka council Mr. Deputy Chairman Sir ya kami te ongkum no show ba bindan si bawan apply ya ka labor license ke kapkan ka record ka ba rin Jindu kolam ke bawah dari lak kasih ke record ke dari saya. Aku aban tip ke amount kat no ke badi ke pass record. Ke pass record content saya minta ada notice nasi yo tang di number kata ada number dia full tang tidak dengan pan dan ada notice.